Daisy Nkatha ni mwari withiritwe agikurukira kagita ga komo gwa kagita Nandi nyuma yawe gwakirwa ni thina ya mugongo iria kinya yari gutuma aremwa kurungama. Nkatha Nandi ari na wirigiro gwita na mbere na kithomo kiawe cukurune ya rimu ya Egoji nyuma ya kuona utungata buria bwendekaga cibitari-ini akirua. Hamwe na bonda wa iria mwana uju akwenda kenda amburwa na omba gwita na mbere na kithomo kiawe ni ciagoro muno na nja iji iria umite ni baremi buru ni gukamata murigo juju. Nandi ni bakuromba antu bawendi bobwega na kinya thirikari ya kaunti gutethia Nkatha ni kenda omba gukinyaniria kiroto kiawe. Riboti ije thuraniri ni Martin Mugambi. Gukuimuchie kwa mukuru Nicholas Kiraithe nturia kiraro wandia chogoria kirigicigo mbunge kia Mara we mwekuru wake na mwaro wa Daisy Nkatha baraithe neguru ta withire bwao bwakubi mieri 5 mwanka muthenya we munthi mathina ukiana nkinya ndwari igwa Kiraithe makarita muthanga weria niona nimbonete ndothirwa muno nuntu wakuthwandi na antu bairi bajie bukomba onteria mwana wagatetheka nuntu ona gya kuria kina thina. Mwari wa Daisy Nkatha uraimũritwa wa warimu kiri cukuru ya rimu ya Egoji College ataomba gwikundia kana nkinya kwibukiria na ndi skuru ugu nindatikirwa ku skuru ndathoma jimejiri tamu ino na nkuthoma jimejiri nindatikirwa kwa jo mwarimu tukwa kundri skuma skuru au gambi jentritwe na nkuja gutiritwa nindathira cibitari ndalingwa mbisa nyingi muno na skani ndalingwa jionde gwatika thini yakwa ikimugongo gwatika ni fracture ikarikite. Murimo wa mwari uyu Nkatha atiramirite kiri cibitari ya Kiru ara mugongo wake waringirwe mbica na kuoneka uri murebuku kagita nyuma yake gutura ataomba gukiria no gintu ndaukagiria gintu nkeguja mugongo wakwa ntikomba gukira ndaukiria gintu nkeguja mugongo eno ururu ngekirwa ndawa yu nimbigujaga ururu burari mugongo butirwa bwi mugongo na ngwikirwa italia mbere nuntu nimbikirite italia mbere nikitumi kuona mbikarite ndi ugu ntingimba gwikara ndi nuntu mugongo na ntingimba kurungamia ugu lakini toka ubwite buru nuntu bandu ntumba kurungama ndi ningwa street bwa Nkatha butakoga na bora tindikirwa ibo mukuru Nicholas Kiraithe kuguru kwa Kiraithe kunikite nyuma ya kugwata mutino wa nkari araturaga kugarurirwo riri ndagwa nacio kwao ciatwikire Kinyamara 29 mweri wa April ndagwatire accident ya kuguru ya ngari ndiete bwa Meru nindaunekire kuguru na mtutu yakalete no ngari ni ndari ali mamaiko passenger ni akwire iwe nanikanga yambendete nuntu ni akwire nadikwa muthomi njuki wa ngabana His Excellency the Ngabana ambe gwikiriro kia mwano ona kia ni ndaunekire kuguru ntumba gwitedia na ntumba kumangi nkinyaria nuntu nani kudikioroga mpiragwa nuntu kuru ntumba kundaku wirigiro bwa muci uyu gucokanira na nkinya kwirugamia kairi gutwika mwari wa Nkatha nenkirwa mirigito kiri cibitari nu na kubujanga Kinyamara kinene gitwikite wagia bwa mbeca are romba riake ikuria atongoria kaunti ya Tharaka Nithi kubatetheria kenda omba kuona ndawa inu na gucoka cukuru ngatwika nkona support ngenekirwa ndawa ijo ndikwendekana ningwitikia nkaomba kurungama na ngatwikwa kuthi nuntu na jambere ni nkuona ni intendete nuntu nikitumi ukuona mbikarite ndi ugu mbere ntingimba gwikara ndi ugu togule untu komba ko diskuru no kumea iria urari skuru ri ukinona utukomba ko diskuru na bangi bakithoma no kumea mtu ategujaga wega nkalomba antu batike baguntetheria ngwate treatment ntu kwa gukira nsoke buria ndakari ona kenda mutururu wa kwendelea kujiwega. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.